Evo nas, danas pojačani. Krenula Hanumica sa mnom. Ne da mi kaže samo da idem skira se. Evo nas krenuli s Turova. Idemo put Treskavici Velikog jezera pa dokle dobacimo. Ovaj put nećemo obećavati ništa. Dokle dobacimo. Uglavnom hrane nam ne fali, kafe nam ne fali. Možemo sjesti bilo gdje i uživati u prirodi. Evo nakon 35 minuta stižemo u stabli. Sustavac 15 minuta, ali to je otprilike oko 10 minuta. Tako da, dobar tempo. Idemo, s obzirom da ova nije planinarila, ima 2 godine. 2 godine nisi nigdje išla. Eto, zadnji put bila na Velikoj kapi. I to je to. Dobro drži tempo. I evo nakon nekih 45 minuta stižemo na Sustavac. Dan prelijep. Hrasnica. Evo hrasnici. Vidi ovo. O, nesto Sustavac. Nema doma. Ne, srušili ga, vidiš. O, možda hoće nešto drugo da pravi. Jao, vidi ovo. Vidi, fakat ga srušili. Krči šumu gore. Možda hoće nešto da pravi. Ali ovo Treskavica. Poznata po ovim stvarima. Toku cijeli godini voda. A vidi, srušili Sustavac je. Vidiš što svi sjekli šumu, gledaj. Gledaj, evo. Ovo je grozno. Ništa, ide pauza nekih 10 minuta. Mene je nešto izvijedalo, pa da se naprskam i namažim, pa idemo dalje. Evo nakon kraće pauze 15 minuta nastavljamo. Sad ovi planinari što su stigli tu, pričam sa njima, pitam što su srušili dom, kad mi govori čovjek kaže da je zapaljen prije mjesec i pol dana. Da li namjera, da li nije, ne znam. Uglavnom, Sustavca više nema. Eto. Minala, kakav je osjećaj? Dobar. Ha? Dobar, uhvatila sam zalet. Zalet, juha. Idemo sad kroz jedan od najljepših dijelova ove staze. Prelijepo, fino, šuma. Vamo, hrasnica se čuje. Eto. Idemo kroz najljepši dio pa dolazimo sad na najružniji dio poslije. Šta ti je činiti to najljepše? A, šta mi je činiti nego uslikati ženu, mislim, par fotografija, par, tako, hajde, ja. Evo nakon 15 minuta runolist
šta sam primijetio, da su ovim putem počeli kopati, izgleda vodu. Provode i dole prema turovima. Ove mašine ovdje što kopa. Naravno listo nema niko. A gledaj šadrvana novog što su sredili gore. Oho. Prelijepo. Samo šteta što je uvijek prazno. Sva koncentracija planinara završi na Velikom jezeru. Kod brata Nedima. Eto, i cvijeće, ruža. Sve. Minala za storija da snimi. Valja. Idemo dalje pa ćemo na skoku napraviti pauzu na klupicama. Evo nas odmorili na skoku. 10 minuta. Idemo sad prema Glibavcu. Ide ovo fino. Toplo je taman fino, ali onaj šuma stvara fin hlad. Tako da eto. Lagano. Lijepa treskavica. Gledaj moje minele Croft u pantalon. Samo ti utok je falio. Sa strane. Nema džepa. Ovo minela vamo šuška s pantalona. Tačnije minela Croft. A čuje se, šta ćeš? Evo malo. Tu. Evo Glibavac. Lagano. Gledaj. Ovi. Kolike su. Ima 2 kvadrata u njima je. Sreća pa nema žari. Nije. Kažem sreća pa nema žari. Evo Janica Kostelić sad, ko da skija, gleda. Balansira. Pa balansira. Lagana. Kada mi dođeš sa osmijehom kroz rijeke i livade. Tan, tan, tan. Ovdje sad trenutno ne razmišljaš trenutno o umoru. Ne vidim se. Ne razmišljaš o umoru, nego razmišljaš gdje ćeš stati i da ne staneš na zmiju. Nema ti žena. Ako Skanderom staneš na nju, ona je gotova. Medo sam ti pričao, pa polako. Navikavam te na jednu po jednu životinju. Vidiš, Medo kaže, patku lovio je. Čuješ šta čovjek sad priča. Odmorili smo jedno pola sata. Na šišanu. Šuplju bacili s jednim starim iskusnim planinarom. Bacio nam par savjeta. Uvijek treba savjet prihvatati, pogotovo od starih iskusnih planinara.
Još kad vidiš da upola ljeta čovjek nosi vunene čarape, znaj da se radi ozbiljno liku. Evo markacije ovdje. Znači dobro je ovo. Dobro je ovo. Jebote ko. Evo gledaj sad šumi. Vidi ovo sad. Vidi sad ovo, čekaj samo. Gledaj ljepoti. Čekaj samo da mi se žena izvuče od toga. Sreća pa je hladovina. Samo gledaj žena ispred sebe. Samo ispred sebe gledaj, to je najbitnije. Da kakva šarka ne nastrada pa... Ali šuma je prelijepa. Šuma nam je prelijepa. Samo još da nam izađe Frodo i ekipa ovdje. I Samuel Smigol od neko da me proganja. My precious! Raspade ti se make up. Aha, dobro. Maciju. Nema šta puno raspasti. Aj. Možeš ovdje ovako. Lakše ti ovdje. Ovdje. Preskočiš. Hop. Onda vamo. Hop. I onda. Tu, bravo. Tako, bravo. Dole. Dole, na travu. Malo svoj. Probi smo se kroz ovu travu nekako. Sad malo ljepši. Naš prvi današnji cilj. To. Klekova glavica. Tamo Pašina. Mala Čaba i Đevigrad. Bar smo tako planirali. Evo, prvi put. Nadam se da ćemo... Bitno je samo Klekovu glavicu popeti. Ostalo je onda lakše ima. Nadam se bar. Imamo snage. Malo smo se namučili kroz ovu visoko rastinje. Ali ja sam znao da je tu visoko rastinje, ali opet sam šorc. Obuku i žara me je ubila po nogama. Lara Croft, naravno, netaknuta, neokrznuta. Ide ko, samo čuješ pantalon. Signalizacija da je tu iza mene. Ne moram se okretati. Ponekad joj štab zapne za neki kamen, ali... Ovom prilikom bi da pozdravimo naše prijatelje Dragana i Deu, koji su rekli da će jednog dana s nama na ovu turu. Na tur, ali eto, ćemo vas drugi put. Kad kupi opremu. Kad kupi opremu i kad Dragana prođu opekotine ove morske, pošto je previše na suncu bio. Eto, opravdano se, pika se. Evo nas na konjskom vrelu, 1700, ja mislim 50 metara nadmorske visine. Evo, konjsko vrelo. Sad ćete to. Znači, voda je ko žilet. Samo da odvrnem čep.
Kako se zna? Reci mi, kakvi su utisci? Dobro, izdržala sam do ovdje. Dobro si. Sad mi je lijepo ambijent. Fino. Ja, meni su noge, gledaj ovo. Gledaj. Jesu. Žara, sve. Sve žara. Ali ne vezi. Evo, odmorili smo 15 minuta u konjskom vrelu. Idemo sad lagano put Klekove Glavice, pa dokle dobacimo. Jo, dan je prelijep, dan je fantastičan. Može još sat vremena do uspona i onda će biti lakše sve. Pogledaj. Prostranstvo Treskavice. Borovnica na sve strane. Sve ovo borovnice. Sve. Gledaj, sve cijela livada, sve borovnice. Eto. Mi idemo ovdje prvo, pa ovdje, pa ovdje. Ali Pašna planina je direkt 45 minuta, da mi moramo prvo ovdje pa ovdje. Što znači da nije 45 minuta nego više, isto odmah znači da je ovo više. Tako da eto, to je to. I Đevigrad gore, zadnji vrh koji penjemo. Znači idemo ovo, tamo iza Pašna, gore iza Vala Čaba i Đevigrad tamo i spuštamo se. Vraćamo prema vrhu. Nema stajanja danas. Lucky Luke i Minela Croft. Gledaj, gledaj ovo. Ovdje na šta god nabasaš, nešto je ljekovito. Klekova Glavica. Evo i Mineli. Sustiže. Spojala konstantno. Gledaj. Evo Sarajevo se tamo vidi. Jel ono tamo krvavac? Jeste. Vidi. Tamo iza Đevigrada, crni vrh ona, vidiš tamo, skroz daljine. Eno ti je krvavac gdje sam penjao tamo. 2000 metara nadmorske visine, Klekova Glavica. Koji je danas datum? 28, 29. 29. E sad malo odmor. I onda ovim grebenom vamo. Tup, 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 tup. Gdje smo bili? Evo. Sljedeći vrh. Sad se penjemo gore. Pašna planina. Joj, ovo je prelijep. Prelijep dan. Evo nas. Na raskrsci. Za Pašnu planinu. I za Malu Čabu. Evo i sad ćete to. Gledaj Puzima kako je lijep. Eno prenja tamo pozadnje. Čvrsnica. Veleš. Čabulja. Ja, jeste Čabulja.
Stvar nije čabulja, vamo doći Isa još. Vito. Idemo na pašnu planinu. Stigli smo na vrh. Pašina planina. 2070 metara nadmorske visine. Drugi vrh danas. Preko 2000 metara. Evo rep od granate. Na vrhu panorama. Evo Klekove glavice gdje smo bili. Bravo mi. Bravo Anele. Bravo Minela. Idemo. Jako. Čekirali se brzinski na pašnoj planini. Idemo dalje. Valja sad do male Čabe, a već je koliko? 4:20 poslije podne. Dobro ako nas mrak ne ufati. Ne dođemo ovdje. Pa dobro, ja sam vas da optimističan. Ali imam pesimistu sa sobom uvijek koji je tu. Tako da. Ipak smo donijeli jednoglasnu odluku da ne idemo na malu Čabu i na Đevigrad. Možda smo nam mogu reći. Aj koliko sati sad stignemo. Vratit ćemo se ovim putem. Već smo došli. Tako da ne treba se precjenjivati. I ovo je bilo ekstra. Znači izaći negdje oko 20-25 km. 2 vrha skinuta. Mi prezadovoljni. Tako da te. Idemo lagano nizbrdo. Ali prvo konjsko vrelo da vode opet naspijemo. Javit ćemo se negdje od ozdu, ne samo dok. I ovo je mrava gore na pašinoj planini. Pojeli su nas. Idemo nazad lagano. Već je koliko? 4:30. Nema šanse da stigne mrak bi nas uhvatio. Kako bi se zajebali da smo otišli na malu Čabu. I na Đevigrad. Ispada mi štap. Evo nas spuštamo se. Samo da vam pokažem. Pogledajte ovo. Veliko jezero. Kakva ljepota. A još veća ljepota. Ja. Stari šmeker. Idemo dalje. Valjda ćemo prije mraka stići. Hajde, nećete nikad pojesti. Osim meni. Ja. Ide upravo najljepši i najdraži prizor svake planinarske ture. Auto. Sad zvančno možemo reći da je ovo bila Lazdanuša tura. Jer je ovo mrak, već nego što je u super night modu. 23,3 km. Svaka čast. Znači 23,3 km. Vidjet ćemo koliko smo imali visinskog uspona dok aplikaciju vam završim. Sve neću sad to da odradim. Uglavnom, evo se. Najdraži prizor. Avantura, boli glava. Noge boli, sve boli. Ja sam izgorio. Uglavnom, valja sad još nekih 50 minuta dok će voziti. Zaspat će za volanom. Čekaj. Ništa, to je to. Vidimo se.